Bebagwi Kaidok Achukthaio Batainai IPFT aboni bagai kokti sal chanja jorawa kaisa kokthum panda khlai 41 Ampinagar constituency amsayo Batainai ni mung saklaika IPFT 41 Ampinagar constituency amsayo IPFT ni ungi Batainai Sindhu Charan Jamatia Kaiba Achukthaio ya Bebagwi Kaidok Achukthaio Batainai IPFT 12 Takarjola 24 Ramchandra Ghat 26 Ashrambari 38 July Bari 60 Kanchanpur Achukthani logi 41 Ampinagar Achukthaio Batainai IPFT aboni bagai kokti sal chanja jorawo kaisa kokthum panda khlaiye 41 Ampinagar constituency amsayo Batainai ni mung saklaika IPFT 41 Ampinagar constituency amsayo IPFT ni ungi Batainai Sindhu Charan Jamatia 12 Takarjola constituency amsayo Batainai Bitan Deparma 24 Ramchandra Ghat constituency amsayo Batainai Prashanta Deparma 26 Ashrambari constituency amsayo Batainai Thui Thangnai Montri NC Deparma ni Pusajek Joyanti Deparma 38 July Bari constituency amsayo Batainai Shukla Charan Nuatia 60 Kanchanpur constituency amsayo Batainai Prem Kumar Riang IPFT और 2023 बहाइनो 20टा सिनी ST रिजर्व सीट तंगमानिवो जों ताकलाय 2023 नि लोकचंमारी त्रिपुरा हास्टेनि एसेम्बली इलेक्शनआव जों IPFT नि आंनि बातायनाय 5टा सीट अब जों मियाफोरनो डिक्लेयार खालायगा दिनैबो जों तै कैसा डिक्लेयार खालायनायनि बागै जों थाङै दङ के आबोनि बागै ताकलाय 2023 बहाइनो हाय जों IPFT तै BJP जों एलायन्स नि बिसिंतैनो ताकलाय बहाइनो हाय जों बातायनायनि बागै तियारंलाय जा आबोनि बागै 18 विधानसभा जों IPFT BJP जों एलायन्स खालायनो बातायखा 5 बोसोर जों रानिं दाबोबो जों IPFT तै BJP एलायन्स दंखौ एबं 5 बोसोर जों कन्टिन्यू खालायफिका दाबो सिगांनि 5 बोसोरनि बागै बाहायनो हाय चंमारिवा जों IPFT तै BJP नो एलायन्स नि बिसिंतिनो जों बातायनायनि बागै जों सिद्धांत नाहरजाका अब आनि सात साइसोनि सिद्धांतया IPFT नि राज्य कमिटी सेंट्रल कमिटी प्रेसिडेंट नि अनुमोदन तै पार्टी नि GS बिनि अनुमोदन बायनो जों तिनि सिद्धांतनो जों साप्लायनानै थाङै दङ सिनि IPFT नि अंगै सेपारेटली IPFT नि अंगै सिनि बातायनाय 41 ST रिजर्व सीट आरो जागाव सिनि Ampinagar Assembly constituency आरो जागाव सिनि IPFT नि कैंडिडेट बरंगनांग सिनि सिटिंग MLA Sindhu Charan Jamatia बा MP Assembly constituency 41 नि अंगै और 23 बहाइनो हायनो हाय IPFT नि सिम्बल नतुयै बा बातायनायनि बागै जों पार्टी सिद्धांत नाहरजाका ओके खानानि जरावा जों सिनि टोटल अंका मियाफ्रो जों साक्लायका 5टा कैंडिडेट तिनि हिंगांकाय तिकेसा ओके आरो जागावा सिनि IPFT नि बातायनायनि 41 Ampinagar हिंगांकाय गुबुन पलिटिकल पार्टी रगबो तंगैमानो बा तंनाय अपना जों IPFT आरो जागावा स्ट्रंगली बागैनो जों आरो जागावा पार्टिसिपेट खालायनाय एबं सिनि कैंडिडेट आशा खालायो जों आरो जागानि मेजर सिनि मार्जिन वोट बाय बा आरो जागानि खोप्लायङै फायनाय अब सिनि 41 Ampinagar Assembly constituency नि सिनि भोटार रखनि थानिबो सिनि विश्वास अमनो नरनि थानिबो साप्लायमो Fiba 41 Ampinagar constituency amsayo BJP ni ungai Batainai patalkanya Jamatia hनै sikangono saklaijak BJP haike dolni bisingo kheklaimung phaya tike bahaike patalkanya Jamatia no manage khlainai BJP abo jora no kok sasinai Raja Khor aglini simi krishanoni kokthum Chini Khorang